athathe le meeting lahlanganisa afake la kujeke lo baba lo athi ngikhumule ngibenqunu ngikhumule ntomani ikhumule sikhumule uhamba nomfazi wakhe naye nami nathi so imini intombazana nomfazi wakhe naye lo baba ayafika khuleke la shisa impepho eduze komfula yana khuleke lo baba thandaza bize ibongo zethu abize yonke into akhulumise ngendlela ukuthi ukhuluma nabantu abadala ukhuluma ngawo naye ashintshe ngempela ke futhi manje ashintshe-ke manje ngizivayele endlini nokudla kuyangiqiseleka yonke into-ke manje ngihlukumezeke-ke manje ngihlukumezeke straight-ke manje hayi ngize ngicule sengathi ngiyagula-ke manje ngiphalaze ngikhishwe nayisisu angidle nenyama-ke kodwa sama ngithethe kube mnyama mangena etoilet hayi mina ngisicela ukuya kudokotela banqabe ngithi nayi lungile ngizozambela ngabona umuntu oyibhaka iskipho esibhala umangawonke bathi mina kufanele ngenze umangawonke ngithe yimi umangawonke yabona yizo lezi zinto ukuyikhuluma manje yibo laba khulumayo yabona abantu bayangistoka bayangiblackmaila ngale phepha engalibhala bayangistoka ngapha ngokuthi bengistoke betshela abantu ukuthi mina ngabulala ubaba ngithwele yabo so bafuna ukubulala kahle inhloso yabo bathi mangibezwa besho ke manje bathi kunemali ekhona u2 million engazi afuna ukusazama ukuthola ukuthi le mali ekhona u2 million ize kanjani yabo bathi le mali mabechaza kathi yafika nami. Fix Haven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fix Haven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the Derby Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our detailed show after the disclaimer. And watch the episode until the end, and don't skip the ads. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. And shout out to Fix Haven. This episode is brought to you by Fix Haven. James, are we on grace? We on grace. We on grace. We on grace. Yeah. I want to say this. I think so. About the story timing. You're sensing the story. Yeah, I'm sensing a deep story. A real story. Hey, let's see if you. Real life story. Yeah, real life story. Real life story. It's okay. We will prove it. Kanda, what do you think? Yeah, Vumlano James. We've been yearning for stories. Story time. Story like, time. I love stories. Story time. Some are beautiful, some are sad. Yeah. Hey, but at the end of the day, stories. My grandma used to read the book for me. Yeah, I feel like some of the stories about they also open. Now, these are my life teachings. Yeah, content also uzoyifunda la. Yeah, it's true. It is, and to prove that, there was an episode that we had on the 25th of March. You know, when you comment, like someone was going through what that episode was saying. About. Yeah, because vele khona umuntu uthola ukuthi uma uxoxa story sakho my brother khona umuntu obhekane naleyo nto. Yeah, exactly. Uphakathi kuyo. Yeah, uphakathi kuyo currently. My brother siyakubingelela, siyakwamukela eshowini sicela ubingelele nje ababukele emakhaya because ngiyazi ukuthi for security purposes ezinye izinto awufuna ukuzisho ukuthi uphuma phi kanjani. Asifuna nathi ukuveza lokho ukuze uzophepha nawe but ngicela ukuthi uthi uma ungifona ukuthi ethi ndoda ngibhekene nenkinga enzima kabi ngathi hayi iza sokhulu uma siza ukuthi siphuma kanjani kuyo cela nje ubingelele emakhaya bese uvela uhlala odabeni ukuthi kahle yini into ekulethela namhlanje. Yebo, ngiyabingelela bonke abalaleli nabalandeli emakhaya bale show. Yeah. Akungiletha lana ukuthi kunabantu abangistokayo la.
kodwa kungistokha kwabanye babo kwabo umndeni wami besizana nabanye bangaphandle nabanye bomndeni wami. Yabona kungibeka la ukuthi bengistokhe for 7 years wes 8 lo nyaka lo. Kodwa ke ngizoqala la ekuthenini ngingasheshe ngene lapho. Ngizoqala udaba phansi ekuthenini mina ngumuntu obehlale ngikhule nje ngumuntu ngizalelwa ekhaya. Ngizalelwa ekhaya, siyazalwa lapha ekhaya sibaningi ekhaya siba u6 abaphilayo khona abanye abashonayo. Siba u6 sizalwa ngokuhlukana kubaba. So abanye namunye umuntu nomunye nabanye mhlawumbe awu2 abanye abaphambi kwami banezibongo zabo, intombazane nesibongo sayo, yimi nginesibongo sami. And then mase kuba ke labafana abawu2 bangalama banezibongo zabo. Mina ke emakhaya ngokudaba khona le KZN. Lapha KZN. Kodwa ngokuhlala ke manje ngila khona la eGoli. Yabo. So into eyenzakalayo la brother ngokukhula ke bengingahlali nobaba ngahlala ngakuthi ke umuntu ngesikhathi ngasi ngicela kuma ukuthi hayi ngicela ukuhlala nobaba ngazama ukuhlala nobaba sangezwana nobaba ngapha kwathi ngibuyele kumama la abanye babengekho besa kubuka mama ke se-Eastern Cape ubaba bethu obalapha eNatal. Nomama wayesewela khona eNatal ke wayesekhanda umuzi khona. So ngalondle njengana leyo ngahlala ke lapha nobaba sangezwana nobaba gcina ngiphuma kubaba ubeshayo baba. Ubeka kuthola ukushaya nje impela kungenzeka ngalo uthola kubone omunye umuntu ashaye sonke. Kone omunye umuntu ashaye sonke. Noma ngathi uyamchazela ukuthi nangu umuntu owonile nangu umuntu wenza ukuthi nayo lo muntu evela ukuthi hayi mina bengithi ngishaya wonke umuntu. Abathi ngiyambona misangezwana ngahamba ke ngandondlela leyo. Ubaba ke mina wangithola kushuthi wangithatha ngithola entombini kuba bevele enonkosikazi. Ashade naye. So ngabela kumama ngafika ngahlala nomama ngabona ngcono nje uphanda qala ngayiphantelanga ngekele emandini ngasimenzela ezitolo. Ngiyabona into yenziwa kudlala ama-radio ngaphandle ezitolo uphathe i-microphone ukukhuluma ngento edayisa ngaphakathi. Biza abantu ngenani ngenza lezo zinto lezo. Qashwa amandiya kanjalo kulezi zinto lezo ncenga impilo. Kuthe mase ngincengile impilo sengithe ukukhula impela sengikhulile. Kwafika la ke manje sokuthi ke manje sesiyahamba sohlala kwenye indawo futhi khona lapha ngasimkhona futhi eNatal sahlala kwenye indawo sathutha la besihlala khona. La kwenye indawo khona lapha eNatal so ngase sekusuka manje wafika la sengiyasebenza. Stay sengikhulile ngiyasebenza. Ngasebenza ngase ngiphinda mina sengihleli la bengihlala khona le kwenye indawo eNatal la behlala khona ngase ngisuka ngabuyela le la ngakubuka baba. Kodwa no taxi sihlukene amadolobha futhi aseseduze kodwa ayikakhulu. Noma ngiwabiza amagama amadolobha. Amagama amadolobha wona inkinga. Ushuthi ngangikephi ngangise ubaba wakhe eDoni Group. Mina bengikephi ngiseXhobo mina ngikhulele kuphi eXhobo. Yabo. Sasuka lapho eDoni Group ngasuka eXhobo saya eScottsburg. Khona le KZN. Scottsburg. Sasuka lapho ke manje ngasuka mina ngase ngahlala eScottsburg ngase ngibotha ngiphindele back to eXhobo. Ngiye kuhlala khona. Ngoba ngibona impilo ngathi yangishisa ngapha ngathi inzima ukuthi ngoba le isemakhaya kakhulu lana ngathi impilo ithanda ukuba nobulokishinyana kwasa impilo yayazi nendawo ekuthiwa iComplaza so kunempilo eqishile njengana leyo lapha nabo noma zikhona indawo ezikhona eziseduze semakhaya kodwa leya ndawo inako lokufuna ukuba ubulokishi. So ngabe sengisuka ke mina ngabe sengibuyela le emakhaya eXhobo. Nawu ukuthi phela futhi akufundeka ngicabangela nani nokusiphantela khona emaplazini. Hayi ngaya ngafike lapha ngahlala ngabuyela komunye umuzi lapha ngafike ngahlala kuwona elokishini lakhona eXhobo ngahlala komunye umuzi kwakuwumuzi wakaMacingwana. Ngahlala kulomuntu wakaMacingwana hayi usisi wakhona wangixhumanisa nenye intombi lapha ngisahleli ngisafuna nomsebenzi. Ngixhumanisa nenye intombi ngathandana nentombazana nomnye usisi nje lo sisi wayesemdala.
Dala kakhulu. Hayi kakhulu kodwa mdala impela kunami. Wena ingane ezimbili. Wena unanga. Wayesemdala. Ngasikhathi leso ngithi bese beyikhona bese ikhona ingane. Kodwa usesukhula kakhulu. Ngoba ngisekhulile. Hayi sithandana khona eXhobo. Sithathane kadayisa umuzi wakhe we-RDP. Kadayisa umuzi wakhe sithathe nesibheke eMaritzburg. Uyena ongenzela yonke into naseXhobo kade uyena kade phanta ngimya ngibe nama-page job othi ngiyosiza eplazini khona iplazini angisiza lona ngiplastela ngivala nje indawo ezingalunganga ngilungisele omunye umlungu ngilungisa nje maintain. So ngasuka lapho ngabe sengihamba lo sisilo sayaphi eMaritzburg. Sayale indawo ethi uyayisisinathi eMaritzburg. Indawo ethi uyayisisinathi eMaritzburg. Ngangayazi ke lo ndawo ngaqala uyibona ngihamba naye. Fike lapha afuna indawo yokwakha afuna yonke into hayi sithola sinikwe nendawo nje sizohlala kuyona enye indlu. Kwase u3 room nikwe lento u3 room esihlala kuyona. Mangisahle nawo sisilonke ibe nenkinga ekuvene kuwendu. Into kuyana. Usho uthi le ngaphambili. Umfana lo uyena akase udoda bami. Kuwe la udoda bami. Ngihle nalomuntu wesifazane ngaphakathi endlini. Kuwe udoda bami. Uvele beyawa. Mangiqala nje ngisona mabuthi uyavuka nje abusaqini kahle kodwa mina nje ngaqala kathi ngiyamthinta ngithinta nje kuyena ngithi ngiyaqeda ngaye hayi wena kuphele ngempela. Gobe kusabane kuphele nje. Yebo. Tambe icathu. Ngibela kumoshe kakhulu impela. Hayi ngisuke mina ngihambe manje noma ngifuna ngicatha. Hambe ngiye enyangeni ke manje ngihambeke manje ngiye enyangeni ufuneke imbiza ke manje ukuthi ngicathe ngilungise lenkingi ngikhona eMaritzburg eThawini lapha edrobheni angithola ubaba bahleli lapha nemarenki ke ngiphuza kuthi hayiphuza kodwa ungaphuzi ungena mfazi lena uzokudayela inkinga uzobamba umuntu wesifazane impela ngizoba nenkinga hayi ngiphuze ngithi hayi mhlanje hayi yakhala noma kanjani nike nezokucatha ngicathe ngayabonga ukuthi ayisebenzi ngempela hlala ndawonye ungenzela yonke into ifoni ngithengela uyena ugwaye ngithengela uyena yonke into ngithengela uyena ukudla ngithengela into lokuqoqa ngithengela uyena uyi yonke into uye manje into wayesabo sadini nje sithubeni kade kuhle nje kusenza kahle yonke into yabo ejabulile futhi hayi mase ke manje afikele ngisengihambile mina ngitshela hayi sengihambile angiboni lento angisazi kwenzeka kanjani yena vele athi no asiye kumuntu okumuntu owasubaba ongathi umthandazi wayesekhululeke lo mtshebe besimhlophe yonke ikhanda lemhlophe lokho noma ngeke salinganisa iminyaka kakhulu kodwa yeah wayesemuntu osemdala esekhulula kubaba futhi hawa kodwa kwaba umuntu usawengenhla kwala ngasahlala khona abo kwaba nje mhlawumbe udlule imizi emibili emithathu kwesiwo uyafika hayi bafika la kulomuzi lo singene kule ndawo yokusebenzela khona lo baba sihlale phansi sibingela vele baba hlale phezulu kodwa asho udaba lami ngeli njalo hayi mfana unenkinga imizwa yakhe ayisebenzi unenkinga abantu abadala unendiki ngibuza indiki kanjani asho ukuthi hawo moya abantu abadala lo manje abantu abadala ibona abakuvalile-ke manje ukuthi ungasakwazi ukuthi wenze le nto lo msebenzi hayi mina ngithi okay mase kabuza lo sokwenziwa njani ke lo baba sho ukuthi akusufanele kwenziwe igobongo kushawe indiki yabo sivumeke lo suyena ozokhokha vele yebo sizokhokha hayi ngivumeke manje asithengele inkukhu ayibhalwe lo baba noma sengikhohliwe inkukhu ngoba imbali ehlukahlukene inkukhu sithengele inkukhu ezifuna lo baba lo sithenga amakhandlela afuna lo baba sikhipha ngaka kwabo 150 mase ayikhipha 150 rand ya 150 mase ayikhipha asobuya sikhiphe futhi enye futhi ngathi uzoba futhi 150 futhi mase siqedile kwafanele ngibuye futhi ngiphothule angeze futhi lo baba mase ngiqeda ukudla lokhamba lo legobongo mase ke ndo baba athi ngivuke ekseni hayi kulungisa usuku ngisaka lo singakhalungisa usuku athi uzohambisana ngisambe nentombazana engahambisana naye ayize ngenkinga yayinkinga zanga awukwayo inkinga kuyini kodwa senza into efanayo masifika lapha sithathe baba sambise emfuleni thathe ezinye zenkukhu ezinye ayishiye ezinye isambe nazo fike lapha azinqumele inkukhu ahlanganisa imithi yakhe afakela kojeke la hlanganisa imilotha ahlanganise ngakubona kumlotha ngibone nempepho neminye imithi egayiwe
kodwa ngawuqaphela futhi kwangathi ukhona nomuthi omhlophe athathe le mithi lehlanganisa afake la kujeke lo baba lo athi ngikhumule ngibenqunu ngikhumule ntomani ikhumule esikhumule uhamba nomfazi wakhe naye nami nathi so imina intombazane nomfazi wakhe naye lo baba ayafika kukhuleke la shisa impepho eduze komfula yana kukhuleke lo baba thandaza bize izibongo zethu abize yonke into akhulumise ngendlela ukuthi ukhuluma nabantu abadala hayi mase ke ayasiphuze le nto sesiphuze sinikele la siphonze le nkukhu emanzini siphonze no 5 rand emanzini okay sigeze lana ngalamanzi lawa sigeze ngalamanzi lawa negazi futhi nawo ngalomuthi wakhe yabo mase athathe le gazi encane alifake lapha kujeke lapha nale mithi yakhe athi kuphuze yabo hayi ngiphuze then nalo nto manje ayizokwenza vele same thing nayo inkukhu zayo yonke into hayi nami ngiphuze hayi ngiphalaze khona emanzini ngiphalaze amanzi ngiguqe phakathi amanzi ayahamba umfula amanzi ayahamba guqe phakathi ngiphalaze uhambe amanzi ahamba amanzi ngiphalaze phakathi amanzi athi hayi ku right ngibele ngaphandle ngiqoke ala into maniyenze la iqede isizomfazi yona kakhulu mina lo baba usiza mina kakhulu ngoba nje ebeze ubabili angitshene futhi uma ufika endlini uzolala fethu uzokhathala mase yangiyala ke lo baba ukuthi kaphela ke mfana njengoba nje ngenze kanjena yabo kodwa ngamuzwa yena ebiza idlozi sihlangane ebiza nelahle lesibongo sami isibongo sami sithi nelakithi komalume ngamuzwa ngoba washo idlozi zohlanganiso ngaloko kuba khona inkinga yabo athi mina sharp okay right ayike ngifika ngempela ngihambe ibhakede ke lapha lu 10 liter ngihambe ngiyaphetha afake lo munye umuthi ngihambe athi ngifike ngibeke namakhandlela ngidlule kakhe ngithathe ngibuyele endlini ngifike ngibeke ngibele umbhede ngoba sayekuseni kakhulu lapha kuseni ngempela ngitatha kusa ngabo past 5 yabo ayi ngilale ngilale kuze ngibuke ntambama wayethena ngawulala no 2 days ayi ngilale ngivuke ntambama umsoba mukhathele yabo hayi ngivuka hayi mase ngiqale ngenze lento zakhe shisa amakhandlela ngoba ngumuntu vele okwazi ukuthandaza ngithandaze ngibizeke ngendlela ayisho ngayo ukuthi ngibize ukuthi ke ngibize abantu abadala bakithi isibongo sami esiqondile ngisebenzisa ilisa komalume ngicile kakhulu kusona sibongo lesami sokumalume angiyalekene ukuthi ke ngingathi ngiyenza leli gobongo lami ngigijime kahade uyakuba ngobaba wakho anjalo lo bese achaze futhi ukuthi uhadebe ngokuthi akayinaki indaba yakho angasabe nenkinga yabo ngovelelwa inkinga ndiyawenza lento hayi mina nginganaki yabona ukuthi naye kulungile yabo mase ke ngiyathula hayi ngiphume ke kuyena ngenze lento lezisenza mina into engikhothisa kuyona lento ukuthi bunge imizwa yami qhubeke nokusebenzisa umuntu wesifazane ngendlela right angikwenze ke lona ukuthi indikilele ngoba nomsebenzi wangitshela ukuthi lo kusebenza ke nje uvalwa na indini abantu abadala engichazele wase ngabo idlozi ngithi kunamandiki namandawo washo kanjalo enye ingxenye yodlozi elithi ngenile mhlawumbe lifune ukuthi uacte engathi wenza into ekwasa ufuna ukuba bungoma kodwa ujika afwe ungaqedanga ungasabisa ngoma futhi ubuyele empilweni yakho wenzele lo muntu mhlambe lo kwakufanele ukuthi abe isangoma ngicishe yenzeka kanjalo yena mase ehleli kuwena lo muntu lo isedemanda lezi zinto ukuthi akufanele zenziwa wena ufike ngathi usezingeni lokuthi uyokuthwasa lesimeni sokuthi uyothwasa wena ngathi awuthwasi exactly ufake nobuhlali ufake yonke into ube ngathi isangoma kodwa ugcineni awuzoprofeta abantu awuzokwenza lutho wenzela futhi wenzela yena lo muntu lo ubambele isikhundla sakhe nje ngasekho ngakwenzanga lo uphinde uphume futhi lapho bangichazela kanjalo ke mina kodwa nganami ke ngiyangichazelwa yonke into engiyazi mfowethu hayi ngisuke ke lapho ke manje ngihlanye intombazane le ngiphuphe mangalo baba ungitshela mangidla lo muthi lo ngiyongihela lo muthi ngikhayisa amakhandlela ngibiza la ngize ngenze njani into engizoyiphupha yonke ngitshene lo baba sivumelane ke mina lo baba ngizomtshela yonke into engizoyiphupha la mangiphupha la mina ngile ngiphupha ngitshela ukuthi le phupha ifika ke mlingi ngitshela ukuthi ngingatsheni lo baba ukuthi ngingatsheni lo baba lo ukuthi ngiphuphane yabo ngikhombese omunye umama le phupho le uthi hamba uye kulowa mama naye wekhasanda ukufika endaweni ekhanda umuzi wakhe
umama nje wegqoka iduku eliyelo futhi engagqoki lo duku ngosikhathi leso kodwa besalibeka iduku la kwele siduku eliyelo nokublue neziphambano nezinkanyezi phambano ngasasilapha phezulu bese beyinkanyezi la around yithi ngiye kulo mama uyena ozongisiza hayi mina ngisuke ngiqonde kumthethe manje ngile newcomer lapha ngilenzelwe lo muntu lo maye la sekusuka lo muntu uthenga imtshele yonke into maye la mina ngipha sekufuna sekuthiwa ngize kuwena ngingasayi kulo muntu fike lo wangitshela ukuthi hayi wena manje lento bekufanele ukuthi wena uyekini kamiya ufakwe kahle emsama kamiya akukhiphe le duku abe ngagqoki le duku ahamba ubheka abuye nathi le duku ukhuluma ukuthi uliphuphile ngiyile into engiyona hayi ngiyona into le ngisukele nje ngixabene nabantu ngenxa yale nto le ngasiza umuntu kanti kunecala yabona hayi ngivume hayi ashise naye ikhandlela lakhe aphinda ashise into zakhe naye akhulume naye ukuthi hayi mina ngibona kanje phinda khona ngiphinde khona mangifika lapha ngile lokho hamba ukuthi ngilale ngivukele ngikhombe futhi le kwanokweja lokho hamba kumnye umuzi kunawo round kuphela kunabo round kuphela kunezangoma kwakhona ashisa ngoma somsuthu futhi lapho hayi ngifike kulomuzi ngibachazele nabo uthe kuthiwa ngize lana ngosizakala ekhaya ngoba lo kade ngishizikhombisene ngasangisizela ngama kuthiwa ngize la hayi mase mina ngiyabheka ayaphinde ngasizakala kuthiwa hamba uyobuza ukuthi sikwenzeleni njengoba kuthiwa izala hayi ngifike mina ngiqhubeke ngidle lokho hamba mase mina ngiyafika kimi ukuthi hayi man yabona manje lokho hamba oliphindi lokho hamba lo ngisaludla lengikhombise lo muntu engihlala naye endlini esejola manje ukuthi ngibe bengishiya nezingane isehlala ngokuyaphi manje sihambe edrobheni zonke insuku umama lo hlala naye umama lo mdala yeah ngihlala naye okay usehambe edrobheni zonke insuku kanti useyijolela nje mina ngibhizinisi lento plus nenduku ngingasasebenzi yabo hayi bengikhombise lento le abuye lo khamba lengikhombise lo muntu lo abuye lo sisi lo kanti ngilibona inipho ngamtshela ufike ngiyibone le moto le ifika imehlise lapha ngibone yonke into mefika la endlini sixabana masixabana athi ngishaye mekade ngishiye kanjalo ngoba ubona ukuthi ngakufebela naye engisakushayini athi sikhwama zami athi into zami ngiphuma adala ungayihlanyisa wena mntojeka la izansi ujika ubuze la yabo mina ngithathe le bese ngizansi ikhoma zami ngithathe lo khamba lo uthathe ngiphumelelo ngaphandle ngiyithele ngalo ngigeze ngalo ngithathe yonke into ngilahlele ezansi ngithathe goke ngithathe ikhwama zami ngiphume ngihambe ngiphinde ephi eXhobo phinde emqashweni wami ngabe ngihlala kuwona eXhobo yabo ngoba kasengithole uyena umqasho kade ngiphuma apha kaMchunu mase ngiyohlala emqashweni hayi ngiphinde emqashweni nami ngifike ngihlala mangihlele emqashweni hayi bese kwenzeka ukuthi ngithi ngisahlala emqashweni angeze kube lula nje ngisemqashweni ngithole sengixabana nomfana ngathi ngimgijimisa kumbese ngihlanganisa likwazi yabo kube ukuthi nje mase ngisonta ngithi ngisathi ngiyasonta lokho kwangibiza lona ngifake esontweni ngisonte mase kuyadlula lokho ngimsi ngiyaqhubeka nempilo ngihambe ke manje ngisuke eXhobo ngibuye ngizephi ngiyophila ke eBloemfontein phila emaplazini hambe kuyophila eBloemfontein sihlale eBloemfontein ngisuke eBloemfontein ke manje ngihambe ngiyephi ngibuyele ekhaya sengiphela ngisebenza eBloemfontein ngihambe ngibuyele ekhaya ngihambe ngifike ekhaya ngiye ekhaya ngoba ekhaya nganginenkinga ngangiyenza ngixabana nabantu lapha bangasekhaya ngadla imali yabo bangasayi ke manje ekhaya sengihlala kababuncane ngosikhathi ngabe sengiya kumfowethu ke manje osebenza phi emaplazini ungasho ukuthi kamapha amaplaza yabo sebenza emaplazini ngisuke ngiye kuyena ngifike lapha kuyena umfowethu hayi ngithatha isikhwama sami bafize ngokusa isikhwama sami ngihambe ngiyephi ngiye ekhaya yabo sengiyile ekhaya ngiye kaphi kamkhulu ngingasayi ekhaya straight ngiye ekhaya straight ngiye kamkhulu ngifike kamkhulu ngiphume ngibe nenkinga ngiphathwe izinyo ngihlale ngisuke ngihambe ngiyephi ngiyele ngihambe ngiye eStenga ngoba ngase ngine forklift ngifuna lapha emakhaya ngifuna ukusebenza kwenye ifirm ekhanda amaplangwe nje ngiya kamkhulu ngifuna ukudrive go forklift khona ngithi ngiyohlala emakhaya ngidrive go forklift khona uyabona mase ke into eyenzakalayo ke lapho ngasikhathi lesi ngisuka la ngase ngiyile kodwa kaMadluli kaMamncane la kuthiwe ngayikhona ngase ngiyile kaMadluli lapha la kuthiwe ngayikhona ngathi sengisebenza eMoy River emaplazini ngihambe mina ngiye eMoy River ngihambe ngiya emzini wababa ngifike ngiphonsa ijethuneni lababa ngoba ngangayanga ngasikhathi eshona ngathi baba uzoshona nje ngenza lezanto lezi kodwa engabulawanga yimi waba ne heart attack ihamba edrobheni
yabo bese shonile ubaba ngingayi ke ngakwazi ukuba nemali emngcwabeni wakhe ngithi ngayake emngcwabeni wakhe ubaba kanti kwenzeke lo muntu wakhuluma kanje nami ngenza le igobongo le hayi ngingayi emngcwabeni abangena mali ngihambe ngiye ekhaya lekaMiya ngisuke ekhaya lekaMiya ngicine ngihambe ngiyaphi ehlala eThekwini ngisuke eThekwini ngihambe ngiye emaplazini fike emaplazini ngisebenze thatha imali emaplazini ngihambe ngiye ekhaya ngifike ngibona umamncane lo mfazi kababa ngimupha imali ngithengele ingane yasesiwami esizasala nayo kubaba kweza lo mamncane endala usashona naye ngithengele izicathulo hayi kube mnandi ngavayalise ngiphume ngihambe yabo hayi ngiphume ngihambe hayi kube kuhle yabona hayi ngihambe kanjalo so ke manje mase ngihambile ngibuyele emaplazini ngisebenze ngihambe ngiye eBloemfontein ngisuke eBloemfontein ngibuyise ngiya kaMkhulu ngisuke kaMkhulu mase ngiya le eSteng kade eSteng ngizoya kwenye indawo lapha shelter noma ngingathanda ukisho kodwa ngangihlangana nabanye abafana abathi hayi le ndawo le ngizothola umsebenzi kuyona kanti indawo shelter enabantu rehab like shelter futhi yabo kona inomsebenzi wona ngangifika ngibheka ngifike ngihlale lapha ngizitholela abafana ke yabona ngihlale nabanye abafana ngihlale nabo la ngithi ngisahleli nabo labafana la hayi kube sisahleli kumna kuyasontwa la lo hando okhulunywa no sister lapha yana khona sister ekhulunywa nabo lapha ukuthi wakwenzani empilweni ngokwenza angikakhuluma into eziningi labo sister la bese mina ngibe nenkinga ukuthi ngibhale la ngicela ngiziqambela amanga uyayibhalela nje ngiyazibhalela nje ngithi ngisabisa labafana yabo obani la behlala beroomini la elikhulu la edomini elilodwa lahlala khona la kule shelter le ngithi ngiyabasabisa labafana labo ukuthi hayi bazi ukuthi mina siyingozi kabi kithi ini ngibhaleke izinto engazibhala sokukhasiniza sinokuncokola nani ngemithi siqaqole ngemithi anokuthi ke ngithi ke mina mhlawumbe kumuntu othandayo uhamba inyanga yabo into engayikhuluma futhi leyo ukuthi umuntu othandayo uhamba inyanga ngoba kumuntu okhonzile uhamba inyanga esitense ukuthi ngumuntu ophalazayo ngigqume yabona ngigcina ukuchatha yonke lento lezabona kuziklina lokho benginto umuntu bethanda usebenza into njengalezo empilweni yami futhi lesikhathi lapha ngiye kulabo sisi ngafike ngavuma le nto leyo ukuthi umuntu othandayo ukuhamba inyanga mase sengibhala incwadi le ngabhala ngokuthi ngingabhala into ezimbi kabi ukuthi mina khona la khona ukuthi kwakhishwa amabhasi ngadubula yabona ngibhala ngisabisa labafana uthi udubula abantu la ukuthi ngidubula abantu ngingazange badubula abantu ya ngibhala ukuthi ngiyinkalo kodwa ngabhala ukuthi ngiyangazi ukuthi yangazi ngiyinkalo ngazibiza ngathi ngumuntu oyinkalo ngithi ngisabisa bona laba yabona ngabhala ngase ngibhala nangegama lalomfo wakithi yabona ngabhala ngegama lalomfo wakithi omdala kunami yabo ukuthi naye wabulala kanjani waboshwe yabo lomngane wakhe ini yabona ngabhala into njengalezo ngaye yabo ngabhala kokunye ngami konke okunye ngase ngibhala ngaloko ukuthini ngavala ngaloko ukuthi ke kwenzeka kanje kwenzeka nje lento ngisho manje ngobaba ngase ngibhala ukuthi ngibulalanga umuntu yabo ngashiya kanje bathatha labafana lephepha leli balisa ngabantu abadala bathatha abantu abadala kanti ngenze iphutha ngabhala iaddress yakhe nomfowethu lo wasekhaya thatha labantu laba balisa kulomfowethu abantu abadala kulomfowethu omdala kunami labantu bakule shelter le ngiyona lapha eSteng bathatha bayesa kule kumfowethu omdala lapha lehlala khona yabo maye elibelisa lapha kumfowethu omdala lapha lehlala khona njengibhala iaddress afika abone yonke lento ngiyibhalile la uthi wabulala ubaba wakho angizwa ephepheni uthini ephepheni ngibhale ukuthi angikaze ngibulale umuntu bese ngibhale ukuthi kodwa kunenkinga yenze ukuthi lo sisi lo wangenzisa lento kanje lengisho yabo ngenza igobongo lenyanga yakhuluma ukuthi ke ngingaye ekhaya ngibheke yabona ngingaye ekhaya ngisadla ligobongo ngoba manje ubaba ngaba nenkinga yabo baba ngaba nenkinga okay ngangaya ke mina ekhaya wazi washona baba ngayanga ekhaya yabo wathola manje ngizwe washona futhi ngakuphuma kudala egobongweni washona nje ngoba kudala senyeke yonke into washona ngeze uthuna ufika uthi damuyalezo ufika kimi anginalutho angikwazi ukuya emngcwabeni wakhe yabo angisebenza nginalutho
Kale emqashweni ngosikhathi leso. Manje mashaya kumfweni ifike ngathi una ubulala ubaba wakho. Manje mayifika kulo mfolo nakulabantu la abangijaha abangilandelayo. Ifike ngathi mina ngithi ngabulala ubaba. So ngasuka mina lapho ke ngabe sengenze njani ngabe sengisebuyele eBloemfontein mangisuka lapho ngahamba ngithe sahle lapho ngabona omunye usisi ofana nomfazi kaMfowethu omdala kunalowo khona manje bona bandawonye kuba ngabona nomfazi kaMfowethu lona ngabona ukuqhina kwakhe inwele esemotweni ngathi mina ngikula kule shelter le ngathi mina ngathi mfazi ngathi kanti uyeza la uzongibona hlele emasheltern niyazi ukuthi ube nepride ngimcross ngibalekele singishiyele iphepha leli ngibalekele umfazi lo ngishiyele iphepha leli ngiphume ngihambe lapha esheltern kanti la fanele bathatha abaningi abantu abadala bahamba khona family bathothi zonke into ayikho ngijahweke manje sengijahwa ngani ke manje ngijahwa ngale liphepha leli yabo ngijahwa ngale liphepha leli ngijahwe from Bloemfontein ngijahwe ngiphindele khona kule shelter ngifike ngixolisa hayi kuba kuyasonto kunabafundisi hayi bazo understand labantu laba phela abafundisi bazokuzwisisa into ngoba sebebhekile yonke indawo ngithi nakhona family manje angeke ngibatshena ngiyaqolisa abantu abadala angakhlosile nje ukuthi ngize ngimoshe kufike kanjalo yabona hayi ukuthi mina ngiyinkabe noma ngumuntu onjani yabona kanje ngiyaxolisa yabo bangibuka nje kwakuphela bese ngibuya ngihambe ngiye kulomfo wakithi lo mdala lo ngibhale igama lakhe ngifike ngimtshele into ngizoxolisa ngiyasasebenza futhi nalapho hayi ngifike ngihlale kwathi ngiyahlala hayi ngihlale insukwana lapha kuyena kwangimike netoho futhi ngine netoho futhi lapha kwakhe lapha eplazini labehlala khona ngisebenze lapha kuyena hayi athi kuyena ndoda ngikubona sebekubhayizisile wena abantu yabona hayi khuluma lento lena liphepha leli sebekubhayizisile wena abantu manje ngiyabona abantu bakubhayizisile uyahamba uhlala khona ushiya into zakho khona sowuthakathiwe wena yabo hayi ngimese mina ngithi kanjani athi anje kubona bayakubhayizisa manje yabona ngithi mina okay athi manje asihambe sikumuntu ngithi mina okay sesuke naye siye komunye umuntu omngane wakhe ukuthi amaziyo olapha oyinyanga noma ngasho ukuthi kiphi futhi akho nkingi khona eMoya River ngona ukuhlaselwa khona eMoya River mfowethu manje libize igama yakhe mhlambe ngeke asuke umfowethu ke angisenyangeni yakhe mangifika lapha enyangeni yakhe ayifika inyanga ithi hayi into zakho mfana zicethe okay yale kanje futhi into yashunqa kabili lo mpepha ishaka nokusho impepha yakho yakhitha amathambo nje yathi into zakho zicethe usho ukuthini mayithi into zakho zicethe shothi into zakho zo half washo kanjalo ngase mina ngifuna ukwazi ukuthi izinto zini lezi zo half yabo ngabudeba ndikwazi lo mbuzo ukuthi zinto zini lezi zo half ufuna ngichazele ngoba mina ngiyazazi ukuthi mina ngizazi ngenza igobonga ngeke mhlawumbe ukuthi uzothi hayi mfana igobonga uqedanga uphotulanga wenza kanje ukwazi ngidemand ukwazi wena ungasangiphenduli lo baba lo bakhuluma bodwa lapha nomfowethu yangezwa sekuthiwa hayi ke hayi uzohlala ehlathini nezilwane yabo lezwa lo gama nje ngathola futhi angisabhekwa nasemehlweni babhekana bodwa kubhekwa phansi kubhekana bodwa hayi ngaqala ngabonda hayi manje ngathi ngizendawo nalo kodwa ngisakwazi ukumgcumela umfowethu lona manje esikhathi sola ngisenginovalo ngemsampela ngasikhathi umuntu obehlupha vele ekhaya usemdala futhi umdala kimi ngomuntu lofaka bengembiza ngobhuti kodwa ke wakhula nje ngaye engabizeki ngobhuti yabo hayi ke ngangempela ke hayi thathe le mithi sambe sendlini ufike ndathatha irazor beke ukuthenga ama-razor ukuthi abeke la hayi siye kitchen lapha lehlala khona eplazini ke endlini eseduze kwekhishi kamethu kwekhishi le kamarodi hayi fike sibeke la abeke zonke ama-razor yonke into nenye impande ngayizwa igama lempande wathi lo muntu iphinda abuye yabo mase ke asuke ke lapho wathatha le muthi lo mfowethu wathatha le muthi awuvula ubekela yonke into abekela mase ngiyacabanga mina ngikhupha ukuthi mnema kodwa yasalunga ngala lo muthi lo yilwane lesi noma kanjani ngicabanga nje kufike emqondweni wami hayi la ngeke la yilwane lesi ekumzohla ehlathini umuntu angiphendula ke ngimbuza zona khokhiwe imali lapha kodwa ngiyibona ekhulumayo ngaphandle ukuthi angitshethi zami zicethe aphume kimi yabo so angikwazi professor kundo yabo mase mina ngiplan mephuma lo yangasemnyanga athi uzojika eduze kwewindini ngale vele ngicaphune lo muthi ngithi kancane emlomeni ngithi menza njani
Ufuna ukufela ngikhulumise lezi zilwane. Yabo. Ngoba phela hayi ukuthi ngiyaqala uhamba inyanga njengoba ngihambisana enyangeni. Ngiyazi ukuthi inyanga imithi mase kanje isuseke imithi emi kanjani. Yabona. Mase ngithathe ngithi mangithi avela ngene leminyango. Mengena ngivalele. Gcwala amathe emlomeni ke manje ugwinye lo muthi lo ngasawukhipha. Ngiyamfihlela lento engiyenzayo. Ngitshenta ke ngimena lutho ngiyeke lo muthi. Afike naye ngawukhulumisa noma ngingazi ukukhulumisa ngenhliziyo kodwa wengawukhulumisa. Fuka thatha irazor lo muthi nje awuyona umuthi wamafutha. Umuthi ogayiwe. Kodwa uyabona ukuthi imithi eminingi egayiwe. Ngathi kufake nesiniyafinyana kunjani yabona umuthi momixekini. Hayi mase angishaye uhlanga deep la ekhanda. Deep wayifaka yonke irazor la. Hayi. Kathi bangithi emehlweni ngambona umuntu udiniwe. Asukile. Basilahlekile la. Owaqala wathatha igazi kuqala leliphuma la. Walibeka eceleni. Wasehlikihla ngalomuthi la. Wasethatha lo ligazi lo sihlanganisa nale yampande leya ekuthiwe iphinda abuye. Wathatha le mithi yonke eminye bekhona la wayihlanganisa lapha ya. Sahamba ke mntana wongikhombisa sahamba sawomba lapha sangcwaba lapha singcwaba lento le. Kwaba inzukwana khashanyana ngathi ngiyezwa sekukhulunywa ngami khona la eJardini lahleli khona. Ngiyase bekhuluma ngami hey wabulala uma wabulala ubani kwaba nje lokho kuthiwa nje ngabulala angisuka ngibaqonde hey madodana nithini emthethweni ngikhuluma ngami ukuthi ngabulala mina ngabulala thiwa hayi ya ubani okhuluma ngawo sithini nje ngawo siqala ngisithini nje ngawo siyile sayikhuluma thina ngawo hayi ngibone namuthi akekho umuntu okhuluma ngami la nabona hayi ngiphume kubona ayiqhubeke ngento lengiyibotha bakhuluma ngami ngayashintsha ngempela ke futhi manje ashintshe ke manje ngizivayele endlini nokudla kuyangiqiseleka yonke into ke manje ngihlukumezeke straight ke manje ayingize ngicule sengathi ngiyagula ke manje ngiphalaze ngikhishwe nayisisu kwangidle nenyama ke kodwa Sama ngithethe kube mnyama mangena etoilet. Hayi mina ngesicela ukuya ke dokotela abanqabe ukuthi naye kulungile ngizambela. Ngiphume ngeenyawo ngihamba bangilandele. Bangifice ngiphalaza kwenye indawo. Babo. Fike bangithathe ngemoto bangesepe eclinic. Ngifike eclinic ngilandwe iambulance ngise Maritzburg esibhedlela. Ngifike eMaritzburg esibhedlela. Ngifike eMaritzburg esibhedlela ngilontoze eMaritzburg esibhedlela. Ngifike ngihlale ke bangicheck bangicheck ukuthi sisame sinjani banginika amaphilisi ngicheck amagazi ngize yonke. Angisafuni ukuphinde emuva naye manje. Mangithi angisafuni ukuphinde emuva naye. Ngacela ugwaye kumfana omsuthu. Ngabhema lo gwaye lo mfana omsuthu lo angazi kwenzekani ngabhuqa phansi ngalunywe singahlala 2 days hospital. Usuke start ubangikhipha hospital singaqala ke ugijima from that time ke manje. Bangijaha ke manje one way. Yabona. Bangijaha ke manje ngaya phe Exhopho ngaya ekhaya eMandawu bangijaha ngaya Exhopho le la bathi angaze ngiye khona ngibe ngaya ngaliphonsi ije ngaya ubona uMadluli kaze ngamphimana bona bacabanga ukuthi bona ngiqaliswa yibona ngiya khona ngaze ngiye abazi ukuthi ngaya ngathi ngisase emaplazini ngibuye yabona bahambe bongixoxa noMadluli bathi mina ngibela ubaba baxaxa mangibasa noMadluli hambe isikhathi sengiyezwa ke mina sengiyaphupha ke manje yabona futhi mina angazi ukuthi kunento elikhuluma lesifubeni sami angizizwa ukuthi nento ekuduma lesifubeni sami manje ukuthi umuntu mengimemeza into eduma lesifubeni sami mabengimemeza phela manje ukuduma lesifubeni sami yabona kube kathi kune speaker la kimi mabengimemeza bona bese kudumele emadlibeni nami you understand bakwazi nokuzwa emva kokwenzeka into yenze bakwazi nokuzwa into engiyicabangayo the moment ngicabanga bayangizwa ngicabangayo you understand bathini ke manje abantu bathi benzani iphupho lawo yonke into abangenzela ngehla nginyuka ke emgaqweni ngihamba suka eThekwini ngeenyawo ngizala eGoli ngisuke la eGoli ngiye eBloemfontein Appington ngeenyawo wonke uZulu Natal uKZN yonke eMpumalanga ama-province ngihambile nyamaningi ngeenyawo for this past 7 years yeah mangithi ngiyasebenza ngiphinde lapha kule ndoda le ngathi ngiyokhala futhi kuyona ifike ngindika umsebenzi ibe ngathi ayina ndaba ingihlukumeze ngindika umsebenzi mesenze njani ngithathe leyo mali ngiyabaleka mhlawumbe ngiya kwenye indawo ngizama mhlawumbe mhlawumbe kaya kanje ngangiya kuyena umamncane lo edoni ngiye kumamncane mangihamba edrobheni la basika isikhwama ngamareza beze baphithizele lapha ngibamba basika isikhwama ngamareza kuhlukana amabhandi suye phansi isikhwama
dabuke mangilele ebusuku la emphakathi kwamabhizi ngilapha sengikulala phakathi kwebhizi la emgaqweni nje esikhotheni basika amabhlukwe la basika amabhlukwe ngama razor kuphelwa ingubo ngaphela yona yonke into aba funi ngibe nento enhle bangitshela ukuthi benzani iphupho lami yabo kuzothi ke manje egcineni ngase sengihlala la eBoyzini kule minyaka le ngaphupha ke manje na ngiyabona ngeze ukuthi lento le mangiyiphupha imemezile yathi ngizothi wabulala ubaba wakho ikhuluma nami lento mina lento le mangiphupha kuba ngathi kunomuntu engikhuluma naye so lo muntu engikhuluma naye kusuke yimi ngikhuluma ngiyi-1 you understand kodwa manje kube ngathi kunomuntu ngathi ngikhuluma nomuntu kanje ephupheni fike ngisho into ngibuza umbuzo kuphendule mina ngiphinde ngiphikise mina futhi ngiphinde ngiphendule mina so lento yasithi ngizothi ube owabulala ubaba wakho yasichaza yasisho ke iphupho yasho ke iphupho liqhubeka yasho ukuthi ngizofa yasho ukuthi ngizofa mangisebenza laphi ngizoshawa mangisebenza eForceburg lapha hayi eForceburg lapha eCrown ngizoshawa ngenduku ngisebenza lapha eCrown kwenye firm and then futhi ngizofa mangiyosebenza eForceburg kwenye indawo ngizofa mangihlala manje la ngikhona manje khona la eGoli la ngihlala khona kodwa ngithanda ukustick la manje ngizofa futhi mangilapho la engikhona manje yabo so manje laba bathi benza lezo zinto lezo baqiniseka ukuthi le nto iyenzeka mangafuni ukuyenzeka into yokuthi fanele bathini bathi funa ngibaleke ufuna ngibaleka ngisuka from Bengi ngasuka ke last year befikile futhi bese ngiseCrown indawo bangifike yona la akuthiwe ngizofa khona ngasuka ngafuye lo muntu mfana ngithola kusebenza kwenye indawo bangifaka kule ndawo le ngigada kuyona wayesethi ke bafika ke baqala lento ayibayenza lento yabo ngabagolozela bayenza ngabagolozela ngathi wasekufika lo mfana kamfowethu ngase ngibotho lo mfana futhi sefikile angibathi ngoba ngendlela engasabathembi ngayo bangithi plus nabo ke bayasho ukuthi laba abamemezayo abangistokayo bayangitshela ukuthi abantu bakithi abangifuna ngifuna umuntu yabona okay ngifuna umuntu nami ngisabadingi manje mangibabona ngenze njani ngiyafreeze ngaba ukuthi okay kodwa abaphila laba kamina bese kuthi okay nawe mfana futhi la angisasebenza ngithenga ukudla ngegrocery Shoprite lapha eMayfair ngibuyele la ngihlala khona endlini bese ngivele ntangu uye umsebenzi ngihlala inyanga legcwele bese ngihamba ngiyabangani bami ngibuyele kuphi eBoyzini ngiyohlala lapha eBoyzini ngiyohlala mahala kumngane omunye unendawo eningi yokuhlala lapha ngiyohlala mahala nginike iroom nje ngihlale ngiye ngirelease ngibabuke bangimemeze benze yonke into benze yonke into yabo bose ngitholile ukuthi yibo abamemeza ngasikhathi sokuqala lesi ngagcina bengijaha nje kwaba isikhashanyana ngase ngicase ngibona kuneteksi lokhane befika badlala ingoma baphume bajive baphuza utshwala babephuza utshwala bese banyamalale kanjalo futhi mina mase ngizwa ukukhuluma lethe ezikhuluma emadlebeni ngingazi ukuthi ibona nokuthi senginjela esifubeni mangibuza ukuthi yini lekhulumayo nithi ilwane ezini lezi ngiyifakiwe ngisho igama lamfowethu ngisho ukuthi ngifake umfowethu bathi bona otikolosho abo mina ngithi hayi ukuthi nginotikolosho ngithi mina kakhulu endleleni ngazi ngijaha otikolosho yonke leminyanga ngazi ngijaha otikolosho ngazi ngayilengisa ngaqala kuyilengisa ngihlukunyezwa khona lapha eMoy River lapha la ngihlala khona kumfowethu ngaqala lapha uyilengisa yabo ngaphinda ngazoyilengisa eBridgeini sengihamba sengiphuma ePhumalanga la ko Standerton kumgaqo ngapha ngafika ile kasona ibridge lapha kumgaqo kamlela lapho uphumela but uyasinda lokho uyasinda hayi ngisho mangizoyilengisa ngisho ngaqala ukukhuluma nayo lento ekhuluma la kimi mangizoyilengisa ngathi iphupho yabona ngayikhuluma nalento ukuthi mina ayitshela ke mina ayitshela yabona mase ngikhathele ngizoyilengisa yathi lento le noma ngayilengisa ngizoyinqamula intambo ngokufa ngifuna uhlupheke yabo hayi ke mina ngahamba ngayilengisa yanqamuka ngempela intambo futhi ngase nje yasingenini impela yasingenini nami sengibona hayi sengifisa ukubuyela emuva futhi ngibuyele phezulu ngobambelela ngasakwazi ukubambelela ngamuka intambo ngisakaze ke phansi futhi akho umuntu ngedwa la kuyilengisa khona kodwa amazwi lawa sakhona siwe ngejubana kube ngikhumbula time manje nentambo ngiyinceke ngikhiphe la ngilahle ngidlule kweminye imizi abantu ngifuna ukudla phinde ngihambe ngilethwa yimvula ngihambe endleleni buye ngizela eGoli phinde ngijiye nje eMaritzburg ngiqale nje esibhedlela ke eMaritzburg uhamba ngeenyawo ngihamba ngeenyawo ngiphelwa izicathulo anginabhlukwe anginalutho
Jave emarobotini la kogoli ibhluku elidabukile kuvela amasende vela yonke into. My brother. Manje mfowethu uyabona ngisho ukuthi ke manje babebuya kuloku leminyaka nje beqhubeka kule minyaka ke manje ngahamba ngaye eBloemfontein. Mangifike eBloemfontein ngahlala phile iphupho leli lathini lathi lephupho lalo iphupho lelo king ngizofala eGoli ngisho lapha eCrown ngizofala lapha eMayfair mase lithi ngizofela ngilacht mase lephupho lithini naseBloemfontein ngingayi ngizofa kuphi eBloemfontein naseBoyzini la ngihleli khona futhi ngizofa futhi eBoyzini lephupho lithini ngizobulawa ubani uye umfowethu yabo lapha eMayfair ngizobulawa indiya lapha lo nto uzoshawa abantu abazongena nje ngigadile bangishaye ngenduku abangithuse bakhuluma lezi zinto bakhucuye lamaphupho la bangithuse hayi ukuthi uvalisekho ugoloze ngoba ngibona ukuthi okay sengibona mfana sekhaya ngihambe ngeBoyzini bafike bagogwe mfana waseBoyzini angixoshe lo mfana waseBoyzini ngithathe izikhwama zami ngihamba ngesibhedlela wakade sebengihola futhi benginokuthola usasa wathi unqamukanga nje ubudokotela wayethe ngiyagula mase ngiqala kuya esibhedlela bahamba bona bayosho kwaSasa hayi akaguli thina simbangela umsindo lo kangasanikwa kusasa lapha kaSasa yabo hayi futhi kwakuthi ngempela nami kwase ngidiscover futhi ukuthi awukanti ibona abangumsindo nami ngabona ayibona abangumsindo yabo bathi mabesho into le ngababona futhi ngabona iqhungu ngabona yonke into yabo beza futhi bazodlula weza lo mfana futhi wazodlula ngahlangana naye weza lo mfana futhi omunye azodlula baphinde bamemeza bazisho manje bayamemeza lababizane ngamagama yabo amagama abo yabo mase bacela abantu ukuthini mangihlala nawe umngani wami beza kuwena bathi ngihlukumeza afunakala ngihlale ngokuthula yabo umngani wami bathi ngihlukumeza mina ngisena mngani hayi tshela ngithi angisafuna umngani ngikubuka kanye nje ukuthi hayi lo ngiphume kuwena anginamuntu osimame anginamngani anginalutho sengiphila ngedwa every day gamehlele ngilizwa ukuthi ngizodutshulwa ngizofa ngizophucwa ifoni ngizoshiswa nomkhukhu mangisemkhukhweni mohlala emkhukhwini njengamanje ngizoshiswa nomkhukhu ngizokwenziwa yonke into nje ngihlele ngitshelwa yona yabo even nabantu bale ndawo ngihlala kuyona benza very same thing bamemeza basho njalo ukuthi hayi lo muntu lona uzodutshulwa sizomdubula lo muntu sizomenza kanje lo muntu sizombulala basiza labantu labantu bafike endaweni bangakhe bawufola abantu bafike endaweni babize bangene nga 12 bangene abantu baze babe crewing mase benze nini bebenze ngathi community bethi siyakuyena mengahambe izinto oyibonayo lezi izinto abazimemezayo zisho la emadlebeni sidumela kini yabo ukuthi mabefika lokuqala bafika bememeza into bethi Vodacom bethi igama lika baba mina ngaqala ubaba ngathi Vodacom lento le ngabona ifoni ngabe park station engasemnyango park station eGoli yayinkulu ngake ibhola leVodacom ngafunda leya phone yangena into yabona yabiza ke kunomphelo into eVodacom yabo kwakho nomunye umuntu othi ngawa okhuluma ngitshela ngomunye umuntu ethi iphara ubani mina ngathatha into le ngase ngilokho ukuphara bakho uphara basebethi yimi iphara base ngisuka ngasengile kumamncane ngibalekela bona ngiyele ngamamncane ngabona umuntu oyibhaka iskip esibhala umanga wonke bathi mina kufanele ngenze umanga wonke ngithe yimi umanga wonke yabona yizo lezi zinto lokuyikhuluma manje yibo laba khulumayo yabona abantu bayangistoka bayangiblackmaila ngale phepha engalibhala bayangistoka ngapha ngokuthi bengistoke betshela abantu ukuthi mina ngabulala ubaba ngithwele yabo so bafuna ukukubulala kahle inhloso yabo bathi mangibezwa besho ke manje bathi kunemali ekhona u2 million engasafuna ukusazama ukuthola ukuthi le mali ekhona u2 million ize kanjani yabo bathi le mali mabechaza kathi yafika nami yabo angizibonanga ngifana nemali u2 million kubona yabo bona abantu bakami bayishare ngazi basebenza njani so bathi basebenzisa le mali betshela abantu bathi basebenzisa le mali so manje mase besuka maye bathini maye bathi bafuna ukuthi ngibaleke mangingabaleki ngihamba ohlala estradi ngiyayenzela phela bese ngingasaphili nabantu mina bekuthi amanzi bengiwathola magnetic imvula upatshakisele lana yonke into la ngithola ukuthi manje amanzi amile la esigodi lesi yona khona ngiphuza wona lo manzi yabo
ngihlale phasi kwamabhizi ngingahlali phasi ngiyethwe imvula ngihambe emvuleni ngiziphele imvula iphinde yome ngipahla zibe mazi ubusika bebushaya nginje ubusika bekudlula nginje ngingazange ngifake ijacket ubusika bese ngathi ngiyahamba nje kuba ngathi bafuna ngishaya ngihambe enginovalo khumla kaze ngathi nomnye umngane wami ngiyelanga ngoba kusho ukuthi ngase ngiqala ukuthi ikhanda lami liyaphazamiseka ilento abayenza ukugrazela kwekhanda lami ngithi umngane wami mina ngikhuluma nanezulu sengathi izulu limaduma nalo likhuluma la kimi wena la duma lisho la kimi esifubeni dala yabo nabo into abayenzayo namanje ukuthi babememeza babefika nje sebememeza besho la kimi ngathi ngingayibamba noma akunamsindo ngokubangayo la ngoba baclaimani baclaim ukuthi mina nginomsindo mangifika phakathi kwabantu yabo bona fika bamemeze bese bathi mina nginomsindo ngoba lento abayimemezayo izofika la kimi kube ngathi seyiphuma seyino amp yabo isho la kimi emadlebeni bese bathi mina nginomsindo phakathi kwabantu beside mina uthi ngiba nomsindo phakathi kwabantu mangiphendula bona nje besuke bekhuluma ngoba siyakhuluma mina nabo yabo ngikhuluma kanjani na ngiyabaphendula yabo bangimemeza besuke bemekhona ngibaphendule mina yabo ngikhuluma naye ngumfowethu ngimtshela ukuthi ngicela ukujowela abantu abangistokayo ngiyacela wangitshela ukuthi wena uyahlanya njengokwazi washawe emoya river wawuhlanya uyahlanya namanje nalakimi wafika uhlanya usahlanya namanje usazazi nje ukuthi unengane awusazi ukuthi wawunengane ngabe ngomthetho into namuntu angazi yonke into ngiyazi yonke into yenze ngathi ngimbuza ukuthi wakenzelani ngokungitshela wathi ungisizani nakathi kwenze ukuthi ngoba phela lo muntu lona wangithengela ngishifoni kodwa uyakupheka lokho ukuthi wangithengela ifoni yabo angena phone ngilapha kuyena ngibuya ngizoxolisa into lezi ngibhalile ngafaka negama lakhe yabo so wangithengela ifoni wese ngenza into lezi ukuthi umuntu ongisizayo namhlanje yonke into abayenzayo ke bafonela yena basithi ubongo akafuna ukuhamba ubongo ukuhleli ngenkani ugolozile asho yena uthi ayenzani kanje yenzani kanje ubuye manje ba-eda futhi bathi mina ngigeze ngenhlabathi yethu nalamfowethu umfowethu lo ngingamngcwabanga ushone engingasayi kubona manje ushone manje sengingasayi kubona sengithanda ukusinda bathi mina ngimbulele mina lo mfana lo lamana nami babo bayabesho khona lapha la ngihlala khona yabo betshela abantu bememeza ukuthi ayakalale ngoba kahambi mfowethu ayakalale siyacela bathi hayi ngoxolo impela sebabulawe namhlanje yabo hayi bayethe sinjabalela ngihlalele nje endlini ngivuke ngikeze ngihambe emsebenzini ngibuye manje nenkinga bayaya ngisho emsebenzini bathi benze iphupho lami kusho ukuthi iphupho lami mina livuma ukuthi ngizophila nje kumnyaka was-80 lo ngizoba ngigijima la eminyango boy iphupho lami lithi angibulawa bona le exercise ithi ukuthi mina ngibone ngathi ngizobulawa bangitshele futhi bangimemeze bathi iphupho lakho understand and ngixakayo ukuthi ke umfowethu ungenaphi ekushoneni kababa ngoba kuyena umfowethu owakahadebe yimi wakahadebe umfowethu nesibongo sakhe bonke lapha ekhaya banezibongo zabo yimi wakahadebe ozalwa yilo baba washona bakhona abantu bakahadebe yabo ungenaphi umfowethu ushona kababa why yonke into yenza empilweni yami lo mfana kamfowethu la lo mdala usana ngutshela washona elizama ungenza lento angenza nokuqala angenza ikhanda lami libe domo ngafonela lo munye umfana wasekhaya washo ukuthi hayi ukhona yabo ngase ngiyamtshela ukuthi la eGoli naye washo ukuthi bamthepisa wathi siyangitshela ukuthi hayi akekho la lapha ngakubo kamthetho akekho ngakubo ula igama lakhe balibiza njalo la yabona nomunye umfana ngasekhaya naye kuthiwa uqi yabona bese ube lo mfana lo kuthiwa uThabiso wasekhaya straight ke yena bese ke lethu engayazi intombazana nomfana ibona abantu abangistokayo le abangiblackmaila nabenza sure ukuthi bakhuluma ngegama lami yonke indawo bangisabisa ngale ncwadi ngizodutshulwa yabo ngale phunga lento engayibhala bese bangisabise ngokuthi bathi ngabulala ubaba baconvince abantu ukuthi bakholwe yibona mina ngabulala ubaba nje banginje ekubeni lento le ekhuluma la kimi ngazi ngabhodla izizwe mina yabo lezi izizwe zabakhona sengidatshiwe le ndoda sengikhothe lo muthi lo yabo ngangicathiwe la impilo yakhe iqala ukumosheka uma bekucabala impilo yami imosheke nje uma bengicabala
thina mengicaba la ngakhotha lo muthi kwamoshela kwaphela ngazange emva kwaloko kwenzekana yabo 7 years wonke nje ngogijima ngingaboni lutho ngiphupho ngibona lokho ngikubonayo kuphupho nje ngizibona nje kuba nje athekwa nje yonke indawo la ngifika khona ngathi yathikho futhi babengenzi njengamanje lokho ukuthi bakhulume ngizwe ukuthi bakhuluma nale ndoda bayitshela ukuthi kwenzekani ngami babefike nje bakhulume silent bakhulume ngingezwa lutho ngibone ngabantu sebengizonda bengishintshele la kule ndawo ungafuni umuntu ngibone nabangani bangishintshelwa wonke umuntu engishintshela ngizibona lana ngifuna ngala zolimala ngiphume ngihambe kakunase ngihlala la ko N1 la ko freeway sengilombi lokuhlaza ngahlala emabridgini la ko N3 emabridgini sengihlala la nje emabridgini ngingasaya khona abantu futhi ngingazwani nomsindo ngoba phela funa ngilalelele into eculayo yabo ngilalele into eculayo ngingasayi yonke indawo ubuthakathi nje ya manje ngithanda ukuthi ke manje ukuthi noma ngingasasichazanga isitori sonke kodwa nje bengithanda ukuveza nje into enjenganaleyo yabo uthi ngame ngibhene nayo enkulu kakhulu le maye ngibhene okukhulu kakhulu nayo yile ukuthi manje bangilandela emsebenzini namanje bathi ngizobulawa kuye manje ngikhuluma nje baphila bathi ngizobulawa yabo bathi nje manje ngabuyela la ngihlala khona manje emkhukhweni lapha gone me yabo gone me and futhi bathini mina wathi ayinoko ukuthi if ngiyefa mina ngiyamazi udriver lento ulo mfowethu lokuthiwa umhlengi mfana ngamfowethu lokuthiwa umhlengi naye umfowethu lo ibona abadriver lento yalabantu la kuba kufonelwa bona tshelwa bona ukuthi mina ngiyakoloza ngifuna ukubaleka ngifuna ukwenza lutho yabona basho bonke yenzani so yabo yabo basho bonke yenzani so yabo basho hayi menzini kanje mhlawumbe uzobaleka ngingabaleki kuthenza kanje mhlawumbe uzobaleka ngingabaleki yiluphi usizo mhlawumbe ngathanda ukusizakala into obona ukuthi le ngathi iyangithabula kakhulu ngithabula kakhulu mfowethu ukuthi ngizokutshela nje iqiniso mfowethu yonke into esenzeke kimi ukuthi mina ngizithole ngingasenayo imfihlo impilo yami sekunabantu abakwazi ukubona ukuthi ngicabanga ini ngifuna ukwenza ini lokho kungenza ukuthi ngingazamukeli mina uqobo lwami yabo ngingazazi ukuthi ngikuphi okwesibili futhi lo msindo lo sebewumemezile emadlebeni wami isikhathi eside kangaka but mangabe ngithola usizo mangayekiswa la mastoka lawo empilweni yami kuhlethiswa la mastoka nje angifuni ukuqamba manga ngihlambe khona into engase ngithi mfowethu ngifuna ukuthetha iqiniso angeke umfowethu ngeke ngakhuluma naye yena uyazama ukuzehlisa ngathi mina ngazi ukuthi kwenzekani kangangokuthi noma ngizama ukumvezela ngikhuluma naye ukuthi uyakhumbula kwangicaba akafuni ukukhuluma into le ukuthi ngibeka ama-allegation angekho uthi angihambe mina ngiyephi kaHadebe ngiyoxolisa ngabulala uHadebe impilo yami izoba right bathi ke bona balindeni bamemeza batshela abantu bathi balinde ukuthi mina ngihambe eXhosa kaHadebe bese ngiyabulawa angazi kunendiya elikhona liphethe leyo group leyo ukuthi kwenziwa lezo zinto into njengazo bakhuluma into eziningi yabo so la bafana abancane la bengazi ama 2000 ezenza lento lezi yabo ngane ezincane zikhuluma yonke into engazikhuluma into engazazi eziningi zisho ukuthi mina ngangidlwengula ingane kudala iziqambela amanga zisho yonke into beyicabangayo bona bafisa ukisho ngami embi bayesho as long as mina izokwenza wena ungibuke ngaleyo ndlela leyo yabo yabo basho noma yes long as wena uzongibuka abasho ngidlwengula ingane ezincane basho ukuthi amantombazana lawo ngangithanda ingane ezincane amantombazana amancane kunami you understand basho baje shini ngangilala lamantombazana lawo amancane in yabo bakhuluma into engazi bayithathaphi mfowethu ngamalami badonsa nje one way from the 7 years so usizo ngicela mfowethu ukuthi mangaphuma la mastoka empilweni yami labantu abakhuluma labantu abangimemezayo mfowethu uyabona mangatholwa la mastoka lawo akhishwe empilweni yami kuphelile ngami yabo practice nokuthi labantu bayekiswe ukuthi bathi balandela iphupho kimi ukuthi mangiphuphile bathi balandela iphupho you understand bakhishwe leyo mindset ukuthi bathi balandela iphupho yabo
ngibhude mina ngilele ngibhudiswa izizwe lezi ngafa kwazona bona bathu babwami bese bathi ke baqede bathini bathi balandela iphupho lelo ukuthi mina okunye bathi hayi ukwenza ngoba wabulala ubaba wakhe lo. yeah basho njalo yabo so bengifisa kanjalo No brother siyacela nasemakhaya babheke le episode bakuthandazisa lento le iphele and but siyabonga futhi ngokuthi uzoshirana the story because asichaze kunama ngikhona ukusichaza. Because phela angithi kubantu kumele kube kubuke ngathi uyahlanya. yeah hayi ko incwadi la bese ikhiphile udokotela incwadi ukuthi ngiyahlanya the way bekwenzeka ngakho wayekhipha udokotela incwadi only found out last year ukuthi hayi man nami ngazitshela ukuthi ngaphazamiseka udokotela wangibuza imibuzo embala ukuthi ukhona umuntu okahlanyakile ngathi ngiyakhumbula lapha baba ukhona umuntu wakwagula ngathi ngiyakhumbula lapha ya umama kama wami wayegula yabona athi mina yabakhona ngabachaza ukuthi hayi possible nawe ngakufanele ukuthi uyagula yabo amaphilisi bangaya impatient ngayihlalela yabona ngayingena impatient ngathathwa ngaqoqwa ngafaka eshelthini ngahlala eshelthini kaze aqela mina eshelthini lapho ngathi ngifuna ukuze egoli hamba ngaya block ngathi ukusebenza ngibuya ngeza la egoli ngazohlala egoli ngoba ngiwenhlelo eshelthini ingekho yini bangila ngafika la egoli ngaphupha ke la ngaphupha ngakhuluma lezi zinto lezi kanti bakhona bahamba yonke indawo la ngihamba khona noma bangathula even noma ngilele bayasondela bazocutha ngasendlini ukuthi ngizophupha ngithini yabo babekele in future ngiphuphe ngithini namhlanje ngiphuphe ngithini kusasa yabona and then bona bazolandelana ke ngestep ukuthi ngibe ngiphuphe ngithini mina yabo babe bagede isikhathi ngabe nanda but mina bafuna ngihlele kwi-order yabo iphupho lami lithi mina ngiyohlupheka ngahlala emgaqweni nayo into yenza ngalifundi iphupho lelo yabo lela balenzayo ngicela abantu nje bahlukane nalonto leyo mfowethu abantu base South Africa ngicela bahlukane nalonto leyo futhi bahlukane nempilo yami angekho empilweni zabo bahlukane nempilo yami mfowethu nalabantu basekhaya laba futhi angekho ngisekho empilweni zabo ayiseke into idinga kubona mfowethu angicela nje bahlukane nami understand nabo nje bahlukane nami abantu basekhaya nami ayiseke into idinga kubona bahlukane nami hawo ngizibonela ngempilo yami futhi ngimdala mangaka ukuthi ngenza kanjani nabantu ngicela ukuthi mabe babona labantu abenza lento lezi bazama ukuthi khulumisane nabo ukuthi baphume le ngqondo abayenza ngoba ingane ngilezi zethu thunywa khona le emakhaya thunywa oyise omabazi ubani yabo No brothers eish ayikubuhlungu ya ngempela impilo yami ngiphila kabuhlungu but angasazi ngothola inhlanhla nani so njengamanje uphila kanjani nje njengamanje nefotho ngiphila ngedwa bekunabo futhi bengiphila nabo yabo uthe uyasebenza emsebenzini security security ngiyenza kodwa hayi security ngempela ukuqashwa nje kuthiwa gada labo so ngiyagada njenge-security la ngikhona ngihambe ngendlela la ngihlala khona yabo ngiyagada nje la ngikhona banako ukuthi bathi bazongihlasela emsebenzini bathi iphathi yephupho lami lelo ukuthi efanele ngihlasela emsebenzini lezi zinto uyazizwa la emadleleni masikhulu cha labantu ngiyabezwa noma bexoxela omunye umuntu ngiyabezwa bengithuka benze yonke into ngiyabezwa yabo ngize lana nje ngiyohlangana nawo kanje ngize nabo bememeza bethi angijike ngingafiki la yabo ngize nabo bememeza bethi angijike ngingafiki la ngingena lapha ngizogibela ngiza labe bekhala kabethi akashawa ngadlula le rank ngaka becathi ngizobaleka ngisabo taxi driver ayehlalela nje ngagibela ngeza mina into yokufanele bayako angisesabi ayikho into ngophinde bayikhulume ngisabe manje ayisekho into abazoyisho kimi bathi bangithusa ngithuke yabo ubani nje thuke futhi baphume empilweni yami baphume nje umuntu ozotwenza iphupho lami into aphume nje akho phupho mina engizalwa lona futhi nento ama instruction alopho le ngizowalandela wekho
because bakucontrol kusho umqondo wakho bayawucontrol. Bakhontrola umqondo wami mfowethu. Basho labantu noma yini abayithandayo ngegama lami befakazise ngaleli phepha leli kinga yami mfowethu. Bese kubukeka sengathi kunjalo yabona. Ngale phuthe ngalenza ngaleli phepha leli. Bangiblackmaila ngaleli phupho leli, leli phepha leli. Basho noma yini abayithandayo benze sure manga lapha kulabo bantu ngeke wakhona mfowethu. Yabo. Mase benze sure ukuthi bakufakazisa ngaleli phepha leli ukuthi hayi vele uyabona into ezikhuluma la azikho. Soko namanje uye lo. Yabo. Abantu bangakuthatheli ekhanda. Abantu bangithathele ekhanda abantu bangizona. Yabo. Baphinde bathi babememeza bathini kudala bathi afunwa amaphoyisa akafunwa umuntu akafunwa umuntu. Ngicine ngiyibona lo muntu ayikho lo nto ngifuna amaphoyisa ngifuna umuntu mina. Ngayibheka ukuthi hayi ukuthi ngifuna umuntu. Ngabuyela kubantu ngisengibuya kwahlala le ehlahleni ngihlala le. Ngabuyela kubantu ngahlala ngababuka abantu ngithi ngaya le ngase ngiyalwa ngokuzibulala ngayalwa ngayo inkinga. Ngababuka abantu ngazifundisa abantu kahle yonke into yabona. Ngase ngithola no akukho. But inkinga bayangena kubantu and abanye bazi babathenge. Khani ngitshela nje ukuthi umngane wami bamthenga nge-iPhone. Ngoba ngeke ngisamusha umngane wami uthi ubalo. Bamthenga nge-iPhone. Yabo. Ukuthi angishintshele. Yabo. Bememeza ngizwe banandaba ukuthi ngiyezwa. Yabo. No brother nathi sizokukhulekisa and siyabonga kakhulu ukuthi uze kwishow. Yeah, siyabonga kakhulu. Yeah, what can we say? Izimi kanje ziyenzeka. Ama families wethu sometimes wasifisela ukuhle naye into esizoyenza. Kodwa ngingcono ke umuntu uma umonile asesakukhombisa akuxolelanga kube ukuthi anizwana. Kunokuthi umuntu umone ubuxolise akubulale engathi ukuxolelile yakubulale yaphinde yakubulala ngoba kukhulumela angaphinda kule ndoda le yathi izothatha into angebovu ifake yangazi into eziyikhali imbese nani ifake imithi ifake igazi lami ifake odakeni itshela mina ngagxuma ngahlala lapha yasengibone lento esenze ngempilweni yami ngagxuma ngahlala kude ngiye kaningi lapha la ndoda le uyaxolisa. Ngiye ngixolisa oqala ngaya sengiya ngase ngishawe eMoy River ngabe sengiya sengithi ngathi ngicasha omunye umfana ngimaphoyisa ngaqamba mbanga athi umfana lo uyihlobo sami casha omunye umfana kwasebona ukulimala kwamabona igazi ngilishawe ngiphuzile kodwa hayi kakhulu wayesebona igazi lo mfana wayeseyathuka kakhulu wayesefonela nendoda wayitshela ngikona yangilanda ngaya kuyona akwangafuni ukuya kuyona aso ukuthi ke manje ngasikitshela ukuthi ayingiqedele wase kusekho la ngisengikhona. Yabo. Ngoba beyivenile mayikhamba umuntu bengifana ngishawuva lo kakhulu. Yona le ndoda yomfowenu. Yeah, thuma. Futhi uma umbona futhi shawuva. Kakhulu. And vele bengisaba wonke umuntu, bengisaba yonke into mina le emhlabeni. Ngishinyoni bengisaba. Inyoni lendiza. Ama number plate bengiwasaba. Kunento bengazifuni. Yebani. Na bethe imoto bengisaba, la bethe beyithi BV nje. Ngisaba, iya ineminingi. Marking bin bengangeni. Yabo ngasondela ngamamarking bin. Khuluma lona lento lezi la kimi. Ngasondela emarking bin. Maqhamuka thakhe sewadi bhale wadini nenkinga maqhamukethi mathakhe so yabo. Like yonke into sayasaba. Zonke lento zizohlangana nazo endleleni. Yabo. Ngisaba yonke into. Into bengayisaba. Nokudla bengakudla. Mengathi nomkudla kabani. Yabo. Bengade nomkudla kanombani. Yabo. So mina ngicela abantu ukuthi manje mabenze bebona la madoda lawa angistokhayo abanye futhi basize mfowethu ayi bazama ukuthi wathatha izithombe mfowethu baposte siwabona. Yabo. No brother siyabonga sithemba ukuthi kuzoba kanjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi uze studio and James thank you my brother.